Tá sáil leis ruúbháil ag ceanna tua a chúil ílich. Cha dhealaigh agus a thógáil le Davy agus Thomas Stevenson, tíar an solas 1,052 a mu san líne Lárnach. Agus ag ceanna gist a chúil ílich an tá sáilais iad a bhearagh leis an ghanna rua bhíh artar. Seo far a bhfuil an cúil ílach a dolasteach an líne dúrach. Seo práiseacht éile le Davy agus Thomas Stevenson, an solas big leis an ghannar scéad bhuala I meán na líne dúrach. Chanéil an seach blasad big an nopad a rain Davy agus Thomas Stevenson cálaigh. Seo Davy Stevenson, an barn amach ag Rob Stevenson. Agus seo a bhrád a boice, Thomas, a na scríbaiche Robert Louis Stevenson. Na héalainn leis an ghannar na himmel scéadan. Thugus ai, brúdai agus grúnai, 10,000 is sealtain. Cáltach leis a chuide smúid a chhlaach healtain, na himmel scéadan lán chunartan, scéadan agus bón an córach. An déáil leis na nimil scéadan iad éilein big leis an ghannar beann scéirí. Bhain NLB san solas a thucail is gúndai, ach bha bord na málair mianaigte gur an seo thucaige. Channe seo an fér a thucaigh bh hús. Cha bedoclach buana was a hiad arán, cha a thucail ré an cocaigh a chraimia, thás ché gubas an dúltain an an nach chiad diaag líchiad sa céad. Thucaigh an solas a hiad an dú, 100 bliana an déisian, cha a lasig an an nach chiad diaag líchiad sa hoch. Ha an dúr acrúch big van chiadtráig, hiad an solas ag ma 1,000 fallaf. Rian nar na coci thug íteal an geramalteach a hanig an nála an nidahí únsaí in na himmel scéadan dá uad. San dúlach gan an 9 diaag dá íchiad sa hún, iachad iad an dé hálas héin, agus an station clátaich an an grúndai le machine gun. Cha big an milí dheanú, ach go tráchadach cha deachtainne a ghortachaigh. Big an heachganin an dé sin, hanig bomar geramalteach van níor a hort únsaí an talas. Chateach na bommichin an gú an dé hálas, ach bhualet san station clátaich, Sranne mílig mór a teicóní in nídáisic, agus cha a bhahad a hialacha fá sprúlach is smotar an daia. Cha dódí seachata na gúlingi, svásichi an ceann dá lá. Cáltach leis a chuide smúid é hálas imimech an NLB, han ferseo iad a rí inis le cuaach dealainn an ghdéin. Sa chuach go a hascu an batteríon. Ga an luch lé an solas an an 9 diaag trífiad a hún diaag, nó a háisiir gar rí le inealan ula go léir. Be seo fé an chiad dain leis an do hacha seo. Anst, an déalainn is áte tua in na sealtain. Far clátacha tua anst, a chdic chorach leis an ghannar macal flaga, ha cialacha an stúch mór. Is a seo chearnaí is áte tua de bhdéchtan, chaneal dat a bhúd idir seo agus rún dé na Hartic. Ha macal flaga go fata tua the Anchorage an Alaska, agus na sáte tua na rua dés Grúnlainn, neo St. Petersburg an san Rúis. Sander son cast go chud it únsaíonn san bíomh an Rúis, a cho éicnich uirich a mór a chaldach rial, bartain solas a chinna tua, go solas a thucail iad a chdic ailteal seo. Nod a chaib bléchtan agus an Rúis an nucan an na chéile, an líchitan na nuamhlín diaag, cha an chaldach rial a chud a Vervansk, agus a Archangel a chumas smach iad a chaldach Rúisnach.
A seo céalacha gan bétar gan chaolach rial, I bhil timimeal ceanna tua bhdéachtain, a chuan na háirrtaigh go tua iad niadahí. Dhéime an sliad I dhéanún op a hafalte, agus an nóver sin thugad an solas is scéad an cuasa macal flaga. Ba Ellen Stevenson iad uamasacha leis na bharáide. Rinne scrúteach iad an mháraigh am a fíor urách híte, hí sé de guracha móra a chaolach rial, go rá a fráiseach dó dhéanta. Ach chaligí na thuracha móra as le sinne, dhéimeh saichin na báirí feim a chóirt clataiche na tua go sábhailte. An an nach céad diag líchad sa céad, áiscear a cúpad is solas sealach an an macal flaga. Chud a críochid san dáhar a bhbliana tain, ach man ná hánig an dúlach, cha bhór nach ráid a luiscig ula go léir le stadam an uamasach, a hiab nún an seachat in múlach na crice, a cór is dá chiad troich I gáirte. Chud Davy Stevenson roi an nuairsan gan féimte tais solis ceart a thugáil. Chain na mílte an húnachin tefricachin, cement, fiúg agus dúéile a harin fertin mór, chail dúdag is a thugáil suas cléachin casa macal flaga. Thugad an dúr tefric, tá trí fichiad sa céad troich a gáirteán. Hanna héasú at búns dé a dul dich troin sias gan chric. Ban solas a gopad man bbliana ách céad diag líchid sa hoch, agus chos gan opad da dhéagad íchid míle nocht. Ban nuadat haid séasú dí lámaisteach I uamasach ban chuan na tua. An nu céad diag líchid sa cóig ha solas macal flaga iad a bhí a rí le inalach, ach ba fer aseach líne bhrúraich a go masúil iad an tholis pat bblianachin. Ha go dú solas ag gach fergin Joelach Stevenson a haid a bheits mar an opad a bear a reinad. Becíne iad an opad a rein Davy Stevenson an an macal flaga go siari. Fiús an dú cór is ciad go léb bliana bh cha an lampa a lasig, hat a bhchritsin mar a chaice is solas go mór a thugáil iad cdig chorach, trí chartarlinn lia I dúsí cearcail na háirrtaigh. No the hall Robert Louis Stevenson iad macal flaga an an nach céad diag ag trí fichiad, seo a bharal iad an náte. Berí an casa le patrante Yemen púrpi is uaine, is múr choppach iad gal ag an sál. Ceann bhoch chiile chiarain a near a gheall. Ferti ftío bhaltin cena tís na gealdach. Han balla na hia tu sér múl chin tíide a ceann bhoch chiile chiarain. A cíl nám va mór an gúine an sás an an opad an nuisce bhéas an scíide seo. Ag jidig an nuivlín diag va ina na ddíche tain stále a tjanú mugá bhílein galan jiguisce bhéas a bbliana. An causar a hatdul a dhélein dá bhar ag beal an locha. San díadach dí múh bháin a ha élein dá bhar na élein. No a han bháin a mui, ha an dór líne a céal élein dá bhar di siad mór. Se bó fata te bhol a han san dór líne. An dé sáleis I trif sér élein dá bhar. Cha dheala ag le Davy agus Thomas Stevenson is chud a críochid an an nach céad diag lichid sa céad. Ha an dúr geall cór is 3 fichiad sa cúig troich I gáirt, tíar an solas 3 míle fichiad bhuaie. Ha na hia id cdig íseal, léoch slí suas a ghrách a hatjan of suas a chuid mhór de dhélein dá bhar. Chos gan dócalach agus an nachgar a go lé ferrain id an deacha hógal, id ar a gá agus 3 míle nocht. Cáchtach dí imime taisális a hócag ma námat an nalapa, ha solas gá bhar id a chvárig mar hóclach a ha sáirte a thuh echtri agus álteadach. Gúta gur ag ceann loch chiile chiarain díobh bhela tu siar na gealdach a cha asta mór go dés. Go hálas élein gá bhar, hiúg dig eilesaid far clatach siarach gár. Chan léach fichiad míle chun an near a dhéas. Gach na fiad glé tá solis big drechfur élein dá bhar,
an an nuiciad dia céad fiche sa trí, nó a háisiir garí ula go léir le uigeamach. Cúil bhíasa an na seachtain. Seo an gúlas cuaach go ha scarach seachtain is Lerwick bó Eilean bhíasa. A ceanna tíos bhíasa iad an ruúd is an canar ceann na bhairt ha taobh sálas bhíasa. Sé sálas cútramach a seo. Ha chabhór a chuúla saoach a hat sin is dé agus a fágal cí a Lerwick a gáil tro cheanna tíos cúil bhíasa. Van de Hollish, náirse clochiad is an ganar cas an nuavada, neo the Giant's Leg. Ha bhíasa agus Eilean nóis clúteach mar gachi de dheon vada. Han a míltin te dheon dú an scatain, scadamh agus choftrichin an seo. An déad a bhórt na málart úntacha de se frásecht, háisiir a tucail taosáilis bhíasa sa dhearan an an nachciad díag líchid sa sia, agus chuidir críochad ag déad an bhúmastal an an nachciad díag líchid sa hoch. Ha gád is líchid troiche gáirte an an thúr geall an taithális, is hier an solas 3 míle fichid bhuaie. Pat me bliana wat dúach ag station bhíasa a galabeh an an nuiciad díag céad fichid sa nui. Cha an solas a chuúfa chuach an gealain an an nuiciad díag 3 fichid sa seach, srinne héan glosatacha an an nuiciad díag céad fichid sa nui. Van spidis ith ceann na bhairt ha solas bhíasa i dtían beal cala Lerwick, mar a hada dhéanú fat cór is ciad is daichiad bliana. Máintach bhóg íseal Eilean Lewis. Ha bháine is connaige chumal dí múnte Lewis fat bhíaltinte bblianachin. San na bhécinne buringe tuamse a dhéanú is na had gealwachans na Eileanin na níir. Bal iascich níis a cháirtnach is atse tuas na Eileanin siar. Cvican rua roinis, an rua is atse tuas na Eileanin. San tuid níos leosach a hana cvican seo, stocha go bhfuileat múgá bhílein bliana gúis. Agus na héasahfuil na cvican áta, ha taosáilis rua roinis. Fergin na túras áte a thug Davy agus Thomas Stevenson, hánis na thuglach cláirichte. Ba station rua roinis cútramach díobh, spe seo a chiad solas ag an NLB a thuad innealach radio Marconi. Agus fatim a bliana a solas rua roinis na cheal cútramach gan a féad a bhain taosáilis na Nílein Flánach, pís mór amach gan chuan siar. An dú hána station fada a cumal súl a solas na Nílein Flánach, Bránai agus súlascad. Ha cuideach na airt a chéad stationan a ha rí mar fart yin system úl sáteal súlach, neo an Differential Global Positioning System iad a chleachgad i fig na Réineorpa.
Hilanyan Conart Monachal, 10,000 neergis ed Ishe Tua. Mar a chiad van a tochtigin seo, ba bigan iasgadan is chruchtjadan a fudachans na Hilanyan Monachal ag yw naam, a chata da vi ban fat dŵn i fôr. Uwtig yn y galaf na dŵnia a chan y roen awn hast. Han danolach eis na traien mynd y Hilanyan Monachal iddygal is na ciet yn geroen. Ach yn y paris a hasio, as gyda yn corach cwnortach ceid hymygial na Hilanyan Monachal. Ha tai solais na Hilanyan Monachal is tyf sir Ilan Helig. Fer yla dyn y toglach yn brygge ag Davy Stevenson, sag ddiach o chwydedd an y noch ciet diag 3 fichyd sa ceid, a coag fichyd sa 3 diag traich ag arjawn. Bigan vlianachin yn jeg a toisach y ri, ddysgyn ginal o fatwndag yn tolis. Dat siach eichin yn jeg, hwndai na fydd glei yn solis le waif, agos is iantach o ciart is cho green sy'n rhain at y nobydd. Sy'n mae rwyd dwleich a hachad yn sio cwjach. Sy'n dawin an yn nwycia jeg si a jeg a ddichyd, fag yn bddiaf gledad agos yn gwjach eicia, nod a chai carian y fadach gys ed y gymryd edrych y gai yn y Hilanyan. Charo oedd acol sy'n dweud holis ach piwr y ffddiag gledad, sgwm mis yn solis y dol gys yn danig cwr. Chai yn solis y gwg an yn nwycia jeg da eichyd sy ga, di lin o choci, agos an yn nwycia jeg da eichyd sy hoch, chai y gwnnw gyhoffigel. Fat lichyd blianach a fwr, charo solis yn bi sy'n Hilanyan Monachal. Yn dweud tŵbas dy frer yn y sialtyn an yn nwycia jeg cyd fichyd sy 3 jeg, iach yn realtas di torcha tankar yn wan cwmal yn machas a chwn sgi. Hwg solis big di tŵfyn jawn tais holis, schier yn solis 10,000 falaf. Y hyliagad yn tolis ŵr hyn glwysydach iddo fel ffrem jeg alaman, ha da holis ille iddo yn dlia yn nier iddo na Hilanyan sier. A fer yw yd haisgedd far ysd y tŵa, agos gaisgedd far cian o dŵr na herig. Fe wab ddi am ar sio, can ydw nach ro adydd halw coltach ddys na Hilanyan Monachal, ach fydd di lain mar sio y fi gawn. Nodd y hig ag alen har y chwn sir, is cahang na mara y cotach yn talw mar frat, si adyg y tŵr arita hans na Hilanyan Monachal. Chanel yna ewnig ma ta, gan byfig yn y gledaddan yn dadja. Dau solis ille is tydd môr na halaba a chart cho ymylach di cwt si holis na Nilan. Sa sio solis rua yn stod, y tŵf si'r chatyf. Hael rua ham y 10,000 nir hwa ydd bala iesgich loch yn unifed. Han solis na haie ydd cdig sa fel ciad gyletroich ag arch, ta da fi gwbydd ddo och ciad diag 3 fichyd sa dich. Han dŵr y cwtaichyd sa cwg troich y farach ddys yn arche, agos hir yn solis fichyd 1,000 y mach gymwyd yn y slien mara idr tyn môr agos na Hilanyan sier. Yn yd yn stod, ha cwtstyn y biantan is iddachgele am y malaba. Y chwyneg,
garaflach geal dain fôr asantja, a bhain fwy neo sullivan. Yn gŵl môr, bín an corach stach poli agus na sacha gyjes yn chalach le cotach bliad yn nechge. Cha yn ddeisolis I hianw ffein gwosydach an yn eich diag tri ffigit a hoch diag, sa taien yn gledad yn ys yn taien sauri dodach goprach yn ynel bi sy'n y tildach yn achga. Na héile na hafar an Ross Bhualach. sé a teahead féirú s noch gan Gillan seo an san leabhar animal ag Robert Louis Stevenson kidnapped. Scéan an táran in níarad múla. Míltin deachdig an corach agus seach go bhfuil na hurid hiú díadach fó bharm nuisce hat nas cunartaige Bhualach. A chréig is muad in scéad an dú artach. Seo an dealabh thug Robert Louis Stevenson gainní. Crapte chréig gú id cumag uie an sa bhfuil cór is tíche ddíche troiche gáirte. San an staid a hímpli seo cha an aig as a chréig a dúlain luch goprach Stevenson na míltin de dúlapacin clach ráin son an túra hógal. An dú artach a bhí na áit óprach cúnartach díobh. Ach an pic an blianachin bha ílatadan a copadis ga han an gdéine an dólis, agus a sáiliú an drochíide cha maigad fear na scéide, or bha roin laia na helicopter from the hall. Thug helicopter chasercing na fiad far múlach an dai hális an a Rockhéile. sé grach cúmricach a dhíad a bhain, tá pilot a helicopter adí ad mollag mór son a scíl is a gánach. Characú ag Thomas Stevenson iad an teicneolas seo. Fas go mullach an túr, hir na scahan an gdéine, a lianag na batteríon a ha rúi solas an dú artich. Get na chylach o art I solas na scéad móra. 6,000 díche a fád, thug barach gúne solas an dú artich a hógal. Hás gan opa sa dhéplin an an 8,000 trífiche a seach. Cha teach a chríoch go miain 8,000 trífiche a gáiag. Get a sé opad íle a go lé han an solas an dú artich, charró an bhuch gléadíamh iad an buiriglis. Bar a chuach na bhrein, ro imalach, agus idal mamisteach le siantan a chuan siar. Geta, jeug na gléad an dúir sé bharach son clock service. Chynne seo go ddífar an is, bha an solas seo an misca chiad dain leis an NLB ar an chéan bhuasadach an 9,000 trífiche a húndiag. A char a mis go an solas seo an fer a bear a thug Thomas Stevenson. Díirech mar a had a mis cric a ghaig mar an a bear a gahad, agus an scéad mhór mar an a bear a thug a bhrád ealain. Scríomh Robert Louis Stevenson na bríomhan seo an mollag ahad. No de héitse go dtí an fór, síigh na solas it hall sa bhos id orthaíd alapa, hán lasa nas dealriche is sáiliú maithar. Lig Davy Stevenson ag bhíach an 9,000 céad a cúig, is Thomas gadit an déisian. Gaf gilíon Davy A. Stevenson agus a bhrád a bóice Charloch is laibh an dríach mar ílat an do bhór tain solas I chinne tua. Thug Davy A. agus Charloch tain solas grín, Goltach leis an seo a ceanna tíos an nílainn bhain. Nód a bhís duine is muneachu a an nílainn bhain, sin na patran fia a bhís a sin na tríine an dóiseach, ach sin a dúlhan chunach an nílainn bhain, agus an dá hééis solas a hán.